Ciiko cia uhuthiri wa ndawa cia kulevya kuri mbeu njithi kaunti-ini ya Mombasa nihotometie miikarire ya mbeu njithi mwena uyu undu mwena gucungiriria ciana nini cia airitu kuhanda undu uria urarakite Mumbunge wa Jomvu Badi Twalib. Ni elimu peke yake ambao ndio urithi tutaweza kuwapatia watoto wetu, ndivyo ama sivyo? Kwa hivyo mimi nasihi watoto wetu wote wafanye bidii katika masomo yao, wajiepushe na mambo ya madawa ya kulevya, wajiepushe na mambo ya mimba za mapema. Akiaria hindi ya kuheana mbeca cia bursary gicigo-ini giake kia Mumbunge, Twalib oigite aciari hamwe na atongoria ni magiriirwo kunyitanira kuhurana na uhuthiri wa dawa ici. Sisi tunaona kuwa tusaidiane na wazazi ili minajili kesho na kesho kutwa akitafutwa rais wa nchi hii ambaye ni msomi, basi asitoke kwengine, atoke katika constituency ya Jomvu mmoja katika watoto wenu ambao mko nao hapa. Nona kuhana uguo, Twalib nieranĩire gũtigĩrĩra ciana iria aciari ao matehotete nĩciateithĩka na kigina kia bursary nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mwana worĩrwo nĩ mathomo nĩ kwaga mbeca.